Kuna mtu katetheka yanko thomere methali 23 methali 23 kwambiria 29 iliugao ni nani wapigao yowe baba yoga ni nani wenye huzuni ni nani wenye ugomvi ni nani walalamikao ni nani wenye majeraha bila sababu ni nani wenye macho mekundu ni wale ambao hawabanduki penye pombe, wale wakao chonjo kuonja divai iliyokolezwa. Methali 29 23-29 indiwe bro na mtu kuona tukira ndeto ino twaya studio tukaya tu tukaribwega na intimo kuona thirikari ya Kenya ikirega ndeo chioki tigani wetigerio ki studio ukibubu tukothiria mashinani lakini atongoria bakavureta studio baka kuruma na studio gwira ya mutongoria tia kwariaga ni akwaria on the allowed chamber of the Senate of the Republic of Kenya ukirimana na maseneta mama ange ukithetagira mbecha thaino twagiro tugwe twe 9 billion turi 7.1 billion so turi less by 2 billion na nazare no twirete tutikwenda matheamu antibo ume okay ni batetheria bandi bakatheteria antu one man one vote one shilling timbega lakini kadha ino omenya gaturinga egakoro igabetuka kadha ino gaturinga na timbega no yike mbao bae nda one man one vote one shilling kikuyus yike mtu ni yengi ende bro wana miru ibainge wetio miru kwanza maona katu extra constituencies ende ukwenda barega nduwire ngi mbati twaeneo nonto one man one vote one shilling itakuruka kithore kindi kino senator na nere agwa na baiba basi azibangagwa ndeto irachiona yawe kura yaona tatara mathabu kuona mbeca cia tharaka already akona tukinya 6 billion na ito kwenda tugito chiendama ichoka 4 billion to lose billion chire kithore kindi kiona ino itikubwa aungana na maseneta mamange maumite na akwanya muira cia ndithia Wajia Mandera na kina Kilifi Lami Lamu Kilifi Mombasa na Riwani aweteria ba Samburu Laikipia nakojera na Narok Kajiado lakini bando bataganaga bakinya baungene babo ndeba ya maseneta 19 okenda kugwithia musonda senate mwaka uyo na maseneta 24 kono kwana na yeti maseneta mata acheria chore bake baraiji bakamutethia bawatana na maseneta tama Johnson Sakaja ura governor na Nairobi daino Nairobi nio nene ina tubaba ingi na nio by day yewe na 6 million people 2 million idanda bawatana na maseneta tawa Meru methikari ore by then bawatana na maseneta mamangi marama kwa bakichumba Murukomen baba Byron Cheruyot okinyithire 24 wanoka thiuka mama finally baringira kura maseneta 27 bagwithie muzwanda uriko ethiura ithe wona thaino wona yambiria ikakoroka nyamwene kegweri ukeni itimi aba kwendere muzwanda no gakoroka by the way twagire nya twibigirwe kya muno tutina muntu nene taba buchetha mubira defender mo karata tare anto gora no kuma kuburira ago ndio na gora mtu alodire mali lakini mkuga aguno go to kuburagirwa and it's a very 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 daraka ni thie tite kana musanda ora tukaromba ngai turi betu nkuromba senator wa Meru Mheshimiwa Kadhuri Murungi deputy speaker of the senate kwa heshima yote ndukuromba senator Muturi Mondege kwa heshima yote tafadhali muntu nakaragua muruagina muntu naraithagiria konaga tafadhali muntu muruagina na muntu Muturi na intima yashogaga enda Mutori waku tauralo deda tafadhali itu yetu tiena uwezo itu yetu tiena numbers kwenda wetu na itu ye muntu na mami toro na kona arukeni tafadhali banto yako kwa riagu zene tena aka memeni na gonto kongia kare yandeo chia uki tafadhali botokarie muzwanda uliona gwaya ibyo tukaromba botokarie tukaya na tukabwereka botutubuturire maru tukaromba Byron Cheruyot
majority leader tukereka any senator tomba ukinyira atokarie no ndu yagu neri nyare theri mubira no to kuingagiru agu. Yes, housing kuna miradi moja mheshimiwa tukirekeria kurudwa ni thirikari kuna kina housing kwena mbi cia kinya kukurea Tharaka Nithi na Tharaka tuthugane president aya tigaroje rwara kwa kimiki nkwirire rwa gusambaza nusu ya Tharaka mbare ya Nkondi mbare ya Turima mbare ya Marimanti mbare ya Ntuge mbare ya Gituma mbare ya Maragwa na Kombe karukinya Kathangacheni atigainu twithugania kukewa kwina affordable housing ikalancho ara Karungaro nonekanite na county ya government ya Tharaka Nithi tongoreti Muthomi Njuki neden candidate ara affordable housing president ya Mbako launch wagu kwenjira ya kuma junction inu ya Nkondi au Karungaro yetetie bwa Nkondi yetetie bwa Turima Twero ya kinya Miomboni na nontu njirere ngene advertise ya kuma Turima Twero korugirite mukothi mamwanka gachiongo kawatana ni agatunga ino no president tukamwere kala onchire yagwa inwingi iwatane chionde so inu yegwere complete. Number 3 kuina digital center ira ya youth na mbiri konenkano in every county turiona inu nethi chakariga wondi tina mantu tina most of the things national government ire korodwa na kuina bantu ara maweni na bantu ake akiru senator ora waumire mheshimiwa Kithure Kindiki na bantu ara digital center ikabwirogo twereke president atunenkere digital center ya activate yagu kuna mantu maingi muno makaruthika go employment opportunities zero komboragia imwe ira president ukigo na vinya computer na pata dola ni hapo ndora ichibu yagira unkareni au maweni hapo na mbere kinyang buma point yenu kwena ngogire nja ira president ya Koromba muyuthi urandikiritie nontu tisiasa chionga tukwari muyuthi urandikiritie nathi araithe Neamis Portal NEAMIS Neamis Portal National Employment Authority Information Management System araithe portal enu na araithe gwire o chianja thaino passport within 21 days yukure kuma anda Kithure Kindiki ichiko kuma tafadhali apply na twere na ku indegoro ire ko apply igwira mbi wana woni engineer wana woni daktari wana woni ochiata kaboge chiata ka Germany ukare wangirie kana ugatumira family yaku tugutetherio thinagu uchiatage lakini ukiona akanyamo kega please go to Neamis Portal wira inu president ukugwa kiweta kira ntugo akiwe barombete wira nja tiwira ndoku na utena bonge bakurutha wandu karandurani utena bakurutha kaba wena wira ino ukona bwawumba gwitethia. Number 3 number 4 kinyaga locally kira njumaine wiri chia advertiser wa under PSC portal Public Service Commission nonto ndaithite nkona baba ingi batikumenya na ndaintura ni ko rubiuribi tafadhali ba apply wira kwa psc.go.ke ne otona bato mbagutethania so mau na mirandi inu ingi ndakwira ya muthie think the president akaraunch mirandi roko weta kinyayo ya CDF lakini umenye ekongero tendike MTC ikalaunchwa kuthugania tiko metimbia cha national government kurogo imango tumire kiongo ndimo bumurugara chorete ogu akame akareta president akamone akamwira tene ondo thite na CDF mbiganjiki kawa milioni nyingi magana mairi onantinde kwa nire maguru bana sindio aya UDA elections yes uliku kana yes ngewa ndiku na bangi bakewa bariku different roles different capacities ilioma mashinani timo iru thandatu tukebanga no tuteba ingi UDA ni owa watonye UDA UDA bye tene ungire tene nutiro ali tukwarire inde bare nu ingi ntamiuta teri na bakithiri muru enu baweta one man one share one vote tio to support to dikinya no ende tukoromba Antubeto Tharaka Nithi Antubeto Pamiru tafadhali na Baembu please one man one vote one shilling is not good for us. Super senator kako begire gauluta ira senator tikende tafadhali tuinyiru no ntumbecha ira Muthomi Njuki orinde no mugite mbesa wona chia gito chinge
kaba keja gaigana ko borigana bantu tugitwa mbeca True. tafadhali inu inge tukaragire woni utumiro bwega kaiti utumiro bwega lakini mbeca Jabete ukinya. nikinye county Yes. yes Mheshimiwa, yes kuna kana gantumire kuri wewe. yeah Hivyo ni mpaka natumaini ni tumaini yangu umzima buheri wa afya. Mimi mpaka I know unaweza nisaidia. Akina Mungu akuguze roho aki unisaidie. Mimi ni mwanafunzi wa kidato cha 3, ninaona kama maisha yangu yamefika mwisho. Ndio kusoma ni tabu kwangu. Aki mpaka nasikia leo Mheshimiwa Paul anakuja studio. Nasikia huwa anasaidia needy children. Aki naomba just a request anisaidie nirudi chuo, problems ninazo nyingi. Mafikira ninayo mengi, please nisaidieni mpaka at least nirudi chuo. To just that. May God bless you. For more information, anekana namba. Ndamu promise tenga kinyantu mwaino. ngachukuru eriko Ndamu retambere chukuru nereko na neambira ncherere information ni yonde namba tone batu kamuteti mwalimu good, thank you mheshimiwa. Ngambia kuya mwisho? nkawebwe kama no tio wotori raia tero tiege titoe nakyo Hai. tutieba dure na inopoti lakini twaringire to kura mbinge mono chegetiga senate ndendo kwiromba ka ndikire ranto beto nonto wanabo batankirira so nkendelea kugwa ndi available kionekana mashinani na gonto kunde kora bako kombeka na ndendo kwira otie muntu agatutisha hata kidogo ate tutigageteithia muntu Yes. ate nontu nakoigwa nae ate nontu nakoigwa ngoga twari manjera ate nontu nakoigwa ngoga twaira mwana ta ucukuru ate nontu nakoigwa ngoga twathi twambiria muradi fulani twathetera ruye twathetera muntu Akanoga. nende akona tutikorinya tukwambire Hai. tutikoinya tugikirangia tu Good. Mheshimiwa. kogunda bere turumu kamani tinkorongo Antu machuka na mara mambira nkurie mena nyambura magwitaga kwina makosa. mono mi natokea Magwitaga nyambura. niyo the boys niyo ngaya Magukandete je mono wanendi mumagira mara na chuka utie thina mi ndaendelea na utie wenda thina By the way uliunga monetize. anga tutai na wantu werenge Yes. tuka event Yes. yari na ara kibumbu Kibumbu. Nah, Yes. it's okay. Tuna kwa nego by the way ndaendelea kukuja Thank you. asante sana Meano tukulinga na miaka kumwe mheshimiwa utikenje mara makube monka. tukenda na mama raya Mujana ya mama kubena mama ra you are young. Wakati ka MP baadaye chokoro mbele tekia gavana. Na kuna bonto makomero. Ndio kwa bonto makomero. Utakuwa bonto makomero huko. Ukaliko gatonyera tharaka ko. Ugatonyera maraka na chuko gatonyera ko. So no kule huko lionga endelea kuliunga. Wewe tu kiadho udhoni mara fika huko. Wewe tu chuka kinyo nabo. Ina bano inakanisa kwenda mbira uchuka muchora wakwambitite ngakubira wano avansa bautire mono ngakubira mimi nitakupeleka ngakwera tuma studio leo ngakubira. asante Thanks so much mheshimiwa, tutakuona kanya natiko notia kumbura kira kumono arenka yandi umbewe mbambenda mbira no to bado unafanya kazi mzuri. Uone ka barabara ya kulima lima uone kibao ya wikira wakati vice president tantu kuni wewe kibao kuni ya toma mona ka barabara kana ICT center kana kanya mukangi toikere please do it toikere baga mbaka anto mira nanto ngwete kibuka kuga gogo kabisa anto kibuka kuga gogo daga na story ira je ndakwera emnde go putina nyamura nara ministry nara mbare ya thirikari mbiyamburi tharaiza chumaga mheshimiwa utoka ukaire ndagutege tekera breatherizer ara entrance ukithongera ukamboka bwira wona yetie kangenje ugu kamenya ukibuburia kera pana ngakwa kanyaru ni mirongoria tigauzi murebi akaire seneta ni ngubiro ngoria no support you getikia seneta no rongi Njeru engara na gavana nje kyatiugite abo tietere bauge Thank you very much, my friend.